Nachhol Gaelga acu and was she the den of Irecht. Woo, yeah, bear, tá sé cearcair le cuairtúla bear lórí máisih is fásábháil ta é seo. An mén si den of Irecht Gaelga a leabhart ló ag an am seo an bliain. Yeah, bíon máisih, bachór. Because it's been Michigan menus enough, you know, seachtain, seacht lá sin ever is seacht den an sé cíal. Ag sin darn siad, oh, seachtain na Gaelga. No, well, Donna was really good when Lesh and Gaelga coma, agus is eisceocht. I'm good eisceocht. Ach, cénach lá ufigiúil é, Louis Sheevan sin cad atar siúil faoi Kate, well aine eile umlán gaf eile sin scéal seo? Come on, okay, initiative. Cad ar nor is fear leat godí seo, nor is fear, no an meme is fear atá feicabut. Pick her break up the court. Yeah. Sin an a hahan an Willy Wonka crossover. Captain Gersh sin gehínta gur fad. Ach rud monoil siv go homlan thresh tuma isteach sa scéal seo tá ráfli an allegedly go bhfuil William ag I don't know, tan focal like bláhí na den of ruddy leis an ban eile seo nach Kate í, okay? Agus is seo dul ar fa tama. Agus an anam atá ar hí ná, fan second. Rose, lady, it's not Chumbawamba, be me go Ma yerter mar alliterator Chaman delay, so delay, Chaman atá dénach, Chaman delay, but there chumly. So ma fucking clusham she aine elo sosmoro. I just don't know how that means Siobhan. Oh well aine an seo go mean imni urhu. Anxiety. Okay. Ma shiv. Yeah. So nar nach go méid smuoine faoi cát, bí meg smuoine bhar faoine drochrodí ar fad go bhéh tucha toirliú dom ag éon nóméid. Aine nach lear na fuam an sin ach atá is fósigh smuoine like, well, I don't know, bhfuil imníar like come in loves is cad dhéanamh sí beidir go beocha siar mar go dréanamh babes. All right, beit an cear galore. Agus tá mis gobar in Ufig. Ooh. Corporate core or rash living in news, but probably cool. The mega upper in Ufig Ecola Americanach. Ooh, mascot and shin. Okay. Níl mé gur in Americanig a cháine, ach tá si difriú, tá cultúr agsúil go háir ag buint leis an obair. Ar thula sibh aine ará seo in áit Iberí bhrá, oh, is clown wit an seo. Okay, ní haín se sin le daoine, céim fannach daín se sin leh marráta. Níl sé fear. Inistm, céim fannach le sé fear. Céim fannach. I don't know, just ní bhíonn sé fear in my experience. Yeah, tá sé fear, mar má bhúlta le aine a mochlein, níl bailach go gathach tú ní uair a clig an an léir, chum céimid agad a bhí a gceist. So níl sé das an cumparáid sin a dhéanamh, na daoine all in a mín méid obair lo, na jeans a fuair mé an áit eile. Rodella a Harry lumsa agus mé imníoch ná meditation a dhéanamh, you know, because it's not big smuoine for gachar bhí an náliú agus mar sin de ach scriosach sin dom le déine who is féidir turn brónach, ní listen got him from brónach, oh, Chumbawamba, agus scriosach dom mé mar go raibh uring corporate meditation a dhéanamh I grinniu. San obair, okay? Sin donna galore. Ach is size meditation Zoom a bhí ann, so bhí deadnar, yeah, okay. Oh, gur míle mág go féidir seo online. Ceap gach é gur seo ceart galore, is níor se ceart galore. So bhí deadnar agin Amalia Clea, bhí daoine Chicago, bhí daoine ar fud down, ar fad ag sí a show marla céine, ag éisteach le banamháin ag denna visioning exercise. Ling, okay? Ar bhla bheith a clustal. Tá sé níarna sé as Gaelga, bheith sé níos fearr the more the cross the ach bhí sé as bearlach dastrig mé é. So ná ní mé géirí aon feedback mar eile an grom. Okay, so tá sé okay gacéine dún versúla. Dú sin tú ar maidin. Oslíonn tú an phone. Téann tú go dtí an app le do scarna ann. Tá agla ort. Tá scetamín ort. An sin fecinn tú an side glass. The price na scarna dul an irde.
Léman tú an labba, tugann tú póg at 40 an céadúir sa bhí. Nis, stáigh na méalta daoine mar sin, iad ar fad ar bhain na muice mar eall ar an tubair atá a dhéanamh agah se. Iad an isis ábalta an tríú teach siar a cheannach agus an braba íoch le go raci a fáistí chuig an óscoil. An is ní bé an cóscar in an dóibh. Mar eall ar an obair atá a dhéanamh agah se. Is cum amach chailann si bhamachar cluhí pella bhór páistí, má bhíonn siad ar fad ar gol agus si bh dul bháile seo híad na daoine. A dhéanam mu é dul, OK, osclaí bhírsúla. An is ra mu rá, business report, cue. Is mór an trú é nachfuil níos mó ar go le déanamh leis an frisúach dá scoil go rénas. mé leanint leis an day job. Ceann is na fána gur gannneanam seo mar go páistí agam agus caihí mé leis fána a bheith agam éilú. So dúirt mé, is frisúr méis. Plán! Tá mé bheith ag dul amach san ihe gan sibh. Agus bhulhan é. Ní na páistí bhulhan plán a bheith agat chun éilú dearhann sin an rud is tábhachtaí. Ach tá an pósta le fear an rank in rank. Úla lágus. Fecin go mo cara Francach an seo ó La Rochelle, locha. Ní hé seo mar céile, si just Francach eile a bhfuil gweilge. Dúsáidir tú mar hampla in muteach an Francach ó La Rochelle a bhfuil gweilge fólam aige. Tá Francach in muteach bí meid scradial ar fáistí gach lá as gweilge agus níl éonar a rólas aige seo agus cóhfuil na broga agus na bus. Sin é, seach bliain sin an méid atá aige. Arénas, támuid post ar fa hart ar ocht nu ní blian dearhin. Is éidir nó seachtain na gweilge am Ní mu a cuairh. Agus tá anna soach máhain ar a chéile dearhin faoin am seo ach aithríonn rudaí agus páistí got ceap me se óbéid tú le Francach úla bhí an saoil chórómansúil, béis si bhí denmh aperitíf gach ihe, fish fingers cos ile gach éine eile. Ceap me mé fáilis dáanta grá an Francais rudaí deasta le no. Nar a páistí got ní bhín éonar agad ar WhatsApp seo an tainar dúir norovirus sa crash. Níl choke ag go fóil. Comes up, sin é. Ní bhín ein picturí dána a heile. It's just picturí the rashes leis an chicken pox, cuatha ceist. Sin é, bhí trí chéan agam an ocht. I was like, I don't know, should have five the lawnmower, second it. Sin an saoil tá anna maithaghain ar a chéile. Ceap mé nach raibh mór an ruúin aghain mar nachfuil amaghain really ruúna bheith aghain le ní féidir le ar a chéile chumad sús leis an féilear a cluine ar Gmail. So níl seans go mbeidh sé ábalta bheith ag lí le ban eile mar bheith an admin tax just row ord bhád row ord. Sin níl sé éonrad mar eilirmsa. Just tá is go nach mbeidh sé ábalta daile le tuile admin. Agus tána féirtear ar fad a gáir le bhí nach go apagur seo tá sé sin an mental load, sin an fear mental load. Cai mé an fucking a fair agrú comá. Lá idirnáisiúnta na man. Rug goháin eile faoi sin a rilí chuir seachar. Lá idirnáisiúnta na man. Bhí scóil mo bhachtúnta don bhótáil, mar dheallar na maná, agus mis sé ag síosáilí duna obair le fucking páistí ag réthart. Le gur míle mágah rilí rinne sin lá ítuachtas na maná an seo. Planáil an scóil, aráis. Ernest Corner. Oh yeah, so Neil, like Tommy Sásta galore nachfuil mór an ruúin aghain ach formé amach ru éigen le déanaí arás leis fanril. Bhí sé cap annach chuid ama ar a phone agus sais a chur in a fócan ar a tháinig mé isteach sa seomar. Okay. Sai le nimé ag ggéir bheith cén na daoine sin taspándam na teachirtaí cad atá scríomh go, tá is an Spratuk derogation, whatever. Caiit tú dhéanamh leis an face idir sin na chola. Ach ní dhéanann sin, ach bhí sé ar an fón, bhí sé aisteach agus go háir bhí mu amach a gur béle das, séir ón na páistí, feic sin ar an fón go dtíir cinna dhéag.
So bhí mé sais, you know, bheith obviously ní uirt mé ar bhí mé just thar bheith passive aggressive ar fra mí. Agus an sin don mé gotí gur ruirt sé féin caiith a rud éigen an gahí mé a admhó leat. It's like, oh, well, okay. Agus dúirt sé, you know, dúirtú go mé ar an phone an hamar fad tá an ceart agat. Tá app amháin agus nus an gona sa moithí bhí seo tá mé cabhánach chuid am ar an app seo. It's like, okay, tá mé you know, Usculta mar ghuine, like whatever, you know, it's just a vacant, it's fine, cad atá siúil. So yeah, actually is power user me, an app, I was like, ooh, yuck. Okay, cad the cídín sin, is there one mission Candace na daoine Yenan and made us most for an app show in Europe actually. I was like, oh, okay. Agus is mar sin a fuair mé amach a gcóir 8 bliain inis go bhfuil má ar chéile Candace na daoine is mó a churann reviews ar Google Maps. Gorúnda. Barlam go mór ag go mbeidh sé gáfeile OnlyFans. Sin nóir agus mar níor chuirtead anam paibbliar so it's like, yeah, tá anam. Smiling to feel a páistí. She sure an idirlín go Joe cad the cap tusa agus é scríomh bear agus níl an bramad ó céim fan gate, you know? So okay, relied an ish, you know, is féidir sé dhéanamh go hoscailte agus an ish is féidir le mrá sais can mé a haring to draw and sale seo bhí sé éonar nach, you know, rud ag an nachfuil go dasin ó sta beidir sé a neirí mé lo faoi mo stádas as ag náfa. No, Lillian's led the whole lot. Is size deal more me or Google Maps? Chance go lucky to power review the yarn fly fit. Fly fit balya akli a do. Yeah, mission then rinna an Lervas on a worship mariator and law awan knocker Candace machine a gober. But the sin action pain balak of fatalum dul a dangwell esner knocker shake fragger to telephone just curm reviews or ash quick, you know. Dear Sean, Cave Danian show old Poshiaku. Okay, Poshi in Wales school in there. On a what Mashid? In Wales school. Okay, Masha, come on, these no na shin. Oh, let's give Keiko Jacker is a Toshi ought to all in Wales school in ish. The on Jacker her fad. Denan Tishmahori ruddy crackalta an ish áta all the Gael school. Vi misha evicted o Ninra, Dirkania dum Caravlin Disha, Dorchies Margarame raid on school. Ní hé sin a bhí agus just ní siach mé síos san Ninra. So curric ar an school mé, like Ilor na school dín bhí gacin cool le seo, just cáisteachí béisi grand, mar bhí spás the school. Ní hórlinn sin an maiile clíthe. No spás the school. Tá páistí cos na school inis agus ís aon blin deag díos ní an bheoga. An fios the shock the feeder school. Sinna bhíonn school. So yeah, Denan Tishmahori rudí crackáilte thula mé scéalta mar dhearlar daoine ag tógáil partner on Gaeltucht quick na hagaluf, no quick na ian to osculta, just concise jave, you know, oh my god. Mar an sin, you know, sure Erin, he'll aim you con cash to curn or to far ella a gap in the scola, me man for and will. No, ni Eric would reeve. So it's size is plan mahe. But screen my Aaron Biog Mariella and Brochet show fad. Are we ready to my brain on Bluetooth now called dependencies and show it. Especially full of bossy in it. On a walk. Ego, Vidish, Duolingo, Rasher and Vonerish, Kupla Fuckle, Kata, Ishtak, Soalia, Margarby and Gael Skull is far Narmalia. Kula Kahar, Shuga, Shiri, Kusker Soccer, Fallow with Imania, I'm Shirama, Web Wassa, all her keys, post all the hash clip, Slatsa, love, Ella Cade, like Danny, right to river, Pinchobio, Reagan, Usad Shola, Mammo, Garavano, Gruffalo, Caldwell Brand, oh no, Cogma Captain Sheep. I'm a bear, Lord.
Gurmaga Billie Eilish go collab dasta sin again of anything she harva and but on sim eki actually altana so Wales go licht. Fair play to you, but she came for sin up the Anna could Diana Becky Tá Aaron Ella agam Mother le Poshti oh god, Shams gan in my day. Near Daniel Moran set up agam the Anya be a Gwelgori Hannah fame to came to Clustogov. So just I don't know, ligger is not Clustogov. Agus the Anya Ella, oh my god, what a treat. But beam shake large as Gwelga Lena Poshti agus Rud is tábhachtí agus tú ag tógáil páisí le Gaeilge. Is cuma mana bhfuil dócha féin fuirfa caithí siad a ólam le Gaeilge fáin tú rudí sa bhreis. Okay? Mar níl aon seans acu sa saoil mana bhfuil isú chu conas na Joanta se áil. Agus sin an tain riile tá agam sa teach. Má íonn tú an televíse eáil. Can I watch telly? No. Look at them feckin' Tercula Carher non-stop. Fiha Carher here and she'd can I have jellies? Ní clusha me fi. What? And there's like awam and they the mill shone at agam my cough. Not mar show. So orint an arvi misha ag trid la fair or Twitter a will brought na hair and acu sa bio. Shin brought it down, brought na hair and brought it down. I was thinking they're all like, you know, we're in for the Irish terms now. Oh, a chara. Truck though. Cod inishdom. Cod the tadenta a got ser son na kusha. Kamisha sauce the type 2 diabetes or her for that. So don't fucking at me, okay? So Shin Gahinto, Kaspralam na Poshti, Tashid Gahalin, Och Lannan she poo her foot na hota, Ni Higgin she'd just stop. Agus be cún na gur tamlíns, caiú éilú agus Darren she's all like, oh, cur the mask féinar through mask na páistí, like bí na masks fucking caiilte I motheach éonar le déanamh. Ach tá rud amháin go féad le a dhéanamh an tain rud agus sin sláis gus a ghlacha I cheach féin. So déanaí mo díreacht ar an bheag a dhéanamh Marielle ar sin mas méanamh. Yep. Sin á sin is bhfuil bus. The relationship and stuff, but sure didn't do it. Relationship Shin? Yep. First there was like piece of yogi. Yeah, Captain Grishin and Max is it's brave on it. Okay, like that she says Erin Dane. Mi amor an wemon insha no makes Eilu o mo clownsa on gramper is on straws. Kaikisha Emali, Iha Emali and Viti. Well, Ota gum Sawalia, a day took them a harmony. Unwell Catacomb Doggy and Letters, Catacomb Doggy and Letters, long fame, Catacomb Doggy. Oh, well, Catacomb Doggy and Letters, lum fame, Catacomb Doggy and Letters. Oh, well, Catacomb Doggy and Letters, lum fame, Catacomb Doggy and Letters. Oh, well, Catacomb Doggy and Letters, lum fame. It's all simul mistero. It's come a leg a Kenya from Letters. Good day, Mr. Cut the Letters. Cut the Tarshoe, cut the Letters. Cut the Tarshoe, cut the Letters. Cut the Tarshoe, cut the Letters. Let's fame, cut the Tarshoe, cut the Letters. Cut the Tarshoe, cut the Letters. Oh, wow! Cut the Tarshoe, cut the Letters. Okay. Shut the Tarshoe, cut the Letters. If a rain, ever retreat, ag mass new cane come atá na jeans shut my home. Ever a car, ag leave na takes and a rock Roy make a joke. Ever a coig, a Google cave back there a hey and known lefters and vogue. Catacomb Doggy and Catacomb Doggy and Letters, Catacomb Doggy and Letters, lum fame. Doggy and Letters, Catacomb Doggy and Letters, lum fame. Catacomb Doggy and Letters, Catacomb Doggy and Letters, lum fame. Oh, God. Dennis should fish for holes and stuff. Marsha. Shin, yeah, tá mé an blog tish mahorta hasni go lewa. Sun shin beidir nach mé din of meditations, nothing.
Rinne mé darmad lá mór atá áceúir a faoi láthair. Seachtain na Gaeilge an seo, okay, lá eile fóric, cool. Ach bhfuil is a goibh cad tar siúil Sasanna. No. Seo seachtain thuasúireach de Sasanna. Yeah, níor aon seachtain eile ar fáil a rinne bliana. sé ar nó scuir siad, tampín an rud sin atá ag an tír eile. Tócin mu é. Thar bheith as character. So caiim mu smaoine bhar sin agus éis, bé éire aonanta a bhain go luath ceapan féin. Tá sé co-éis go leis an slúa sin. Trúgadó, yeah! Sin céimhéad látá seachtain na Gaeilge. Ach, pe réniu an agus caiimmuid bheith ré maithúnas a bhairt dó siúd a bhfuil taréis drochrodí a dhéanamh an seo. Agus, in fairness the hasna Beidir go tá sé mar greal go mé a coní le fearr ó colonising country eile. I don't know, just ní smaoinín muidir cé go Jackar satá sé dó siúd orintanta. Agus ceap mé nach meid sé go deas the mór gur thugmuid an deis do rialtas hasna. Ní winter na hasna ní five ar béthe gom lena daoine iad féin. Leis an rialtas, the mór gur thugmuid deis dómh tá browner mar rá. Meid sé sin go deas? Well, so tá mis an seo nach. Son rialtas na Breataine, sin man rialtas na Breataine, an seo tá si bhró poblatánic ní aithneoach si bheith. Sin é, agus tá mis inis chun mé féin a chiúntú i duine éigen ó rialtas na Breataine, agus tá mé chun má leiscéil a gabháil le bhfuil si bhré? Agus bé ceol. Seo ceann na Believers, okay? Believers, I don't know what it is. Hello chaps, it is still good doing lawat. Shans knock right with na igoni igat. A clock shiv liberty agus Ryan Tuberty. Nach will she and a mahuna sa hort on riecht. Near to agwin fui, kade kuiga Allah. Allah Akbar! Oh no, UUP, backslash, Kogan lace when. Ní sweeney nain, if you do hon the tyranny taluin, shock is Finnegail. Will she roye nuclear all bronzies? Leshkel street for the notes after more phonesies. Cutter and mill on a ring egoni. Ma, who's free to the fiber now? She roye nuclear all bronzies and now. Bronzies. She did from an issue. Oh, bronzies. Bronzies. Ma, who's free to our fiber now? She roye nuclear all bronzies and now. Cade up Cape Blinidir Corsana. Agus ní raibh sibh rovéisach nuair a dofrolmuid anra. Andis se tíir se le padís le cada rinach. Thug sibh gacrod don Aglish Catlicach. Will she roéanach le rá bronzies? Leisce scrífa rinne tapper má phonesies. Curter an Milana ring egoni. Ma hood is rated na fiber now. She roying out kill all rosies now. Few more rating with shut your door attering. Ni hega will brown ill down the ring. Dia bay pardon the ye. Bay derelict Marcoli me go sear shad on Palestine. Lord Balfour Bronzies. Got Hillary Henry Bronzies. My hoon is ready to car fiber now.